Shubor nakaslem jong unongsan hima. Reverend Father Hilarious Lamare, Parish Priest ka Cathedral Parish Jawai, Klatno na kene ka perthei, but lit pai sha oblei ha ka step jang ka santarik urisaw araja apusan, ha ka karta ka ba nyopulai snem. Na kalyang umos Reverend Bishop Ferdinand Khar, ulayat hu ba uphadar Hilarious, kempang ha ka katpratrik ujliw araja apusan, ba lapenkit sha Woodland Hospital, hadin bagi doktor kila pentip, baka di kajingpang stroke. Hagatuhi kamit, la rapat sa Nazareth Hospital Shillong, badla admit ha ICU, tad hado kajingklat no haka step jong kasni ublay hakapor hinyo san po iay. Kamas on tep kanlong, haka hinyo trik urisaw hakapor shpo bajamin step, hapalaw kayeng mani Saint Teresa Cathedral Parish Jawai, bad on sabut sa kajinglet on tep haulom kentang kabalang Catholic Parish Jawai. Umos Reverend Bishop Ferdinand Uloong, baka jingklat no jong padar Hilarious Lamare, kalong kajingdu bakraw iya kajilan yam Jawai baro kaway. Bat ong ru baw padar Hilarious ulalong teng kumu administrator kajilan yam Jawai, na do usnam arhajar khatway hado arhajar khatsan. Shusho uloong ru baw lalong kumu Vicar General jong kajilan yam Jawai, na do usnam arhajar khatsan hado arhajar arpo, ha kajo kapor Nadu usnam arhajar khatsan hadu ka snikla jong ulalong parish priest ka cathedral ka parish Jawai. Bendrap da ka baong ba padar Hilarious ulalong ru president jong ka Jaintia Hills Development Society nadu usnam arhajar khatway hadu menta. Shuabu padar Hilarious unwan ka jalan yam kumu administrator trei ru ha parish solat maukarwat maukar St. Paul Seminary Upper Shillong nam dong parish Cathedral Parish Shillong ulalong ru Vicar General jong kajilan yam Shillong Archdiocese nadu usnam arhajar iwe hadu arhajar khatway. Naga benta charrei ya kabri shong wa giyong blai le se ha gijing long do em gijing tu na gijing bakala heni heta jisu ko di ai uma bi ya gijing bakala gijing na kam bro le se gijing na nikar pa ki me tra jisu nikar pa ki me tra jisu try to be melaong kalang jenis pa jadong na pun sejauh itu iman cukup bermimpi untuk kado hari ini film hari ini seni ko try melasin no di pada parish priest be jadi pada Hilarious Lamare hoi ko try di brave ni snow ni dapat pedeng kejing dum jom itu sosi nrei ban potrai komban ne lehikai kedai ban kejing kha kejing imbathmai mentas ni pada jo ban rum syaka perthai batmai perthai kejing sup kejung tradi deisne i ta ai ya kata kaba ila tram ila it ila di le ino ya perthai la bread lo ba kumba malaong ba yang gaskan ya kumi pa kitiban bor kinyo chispasha klempep kotran mensiu kindiang ya ka kabay na IT na banta kitin bor Kublai yepi bara kamtam yepi Karmel awan wad jingtip sapang upadar Hilarious babon api pilatip ya gejingklat jugu mene mistep haga santarik urisaw arja arpusan Nazaret upadar Hilarious Lamare ulakempang haga katpratarik naitung arja arpusan haga por janmet pra sanpo
ngila ra yu Chawudlan Hospital Sabah Muswang Henry Hadin bagi doktor la pen tikna ba uday kacimpang stroke hagatu hi kamit hakat pratari naitung arajar hosan la rapat yu Chana Seret Hospital bad la admit yu ha ICU tat hadu ba ulaklat no menem step hakapor nyeu sanpau minit kamas antep ya kanlong hakan nyeu terik risau arajar posan hakapor chupau buji step haplau ying mene Teresa Cathedral Paris Juai but en board sa gejing lej antep ya halum kentang balang Catholic Paris Juai kajing klat no jong padar hilarius lamari kalong kajing do bakrau ya kejalan yam Juai jengi barak kawai upadar hilarius lamari ulalong teng kumu administrator kejalan yam Juai nadu usnem arajar puai hado usnem arajar khatsan ulalong Vicar General jong Juai Diocese nadu usnem arajar khatsan hadu ubenai nopra arhajar arpau hakacu kapor nadu usnem arhajar khatsan kesngi klat jungu ulalong uparis pris ke Katedral Paris Juai ulalong ru presiden jong Jankia Hills Development Society ka social wing jong Juai Diocese nadu usnem arhajar khatway hadu mentah chua ba pada hilarius unwan syak kejalan yam Juai kumu administrator ulatreiru hak ke Paris Solait mau kerwat mau khar Saint Paul Seminary Upper Chelong jong Chelong Archdiocese Namdong Parish Cathedral Parish Chelong ulalong ru Vicar General Chelong Archdiocese nadu kesnem arajar iwe hadu hajar katway kadwai bau blay badab da kecing snei un ai kecing jathai bom cukut hau pada hilarius lambare jengi kublai shibun